uthanda ungathandi iyasebenza phela mnandi uthi umuntu yakhe emlomeni uyishaya imashini noma uyihlikihle ezandleni uthi ubuso bakhe right thatha lo Vaseline ucabani nalutho osukuyisebenzisa awukhezileke ngayo leyo combo ke hayi izinto zakho imane ivuleka ulandelwa manjeza ulandelwa madoda left right ulandelwa abantu hlangothi zonke ungakuthusi lokho ezimbi khuculula leyo nto bese uthatha uVaseline ugcobise nje la uhambe uyokhuluma nentombi iqoma uhambe uyokhuluma nobasi eza ukuthi uthina kulalela kutshela ukuthi kusasa uzokuphendula akuphendule kamnandi umhla ka14 no15 la kwasiyaviva TV1 kuzobe kukhona udokotela umhlongo kukhona udokotela unjongo besiza abantu Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki wona wesondela Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele ngiyabingelela kakhulu imbingelelo eshitela imhlopho MC Pholobasi ufuza fulela imasha amahlanga athazoshumayela upropaganda yasabeka bathi isixubize singasuki urapper ngowarapper lo vento menza uqede imali yobonke babuya babuza bathi mapholo bakwenze njani wakadla ngento esingayiphethe abatshela athi ngikuthambo igazi le ntombi zangakini ezayivunguzula hluphuthude mashidi namhlopha ke sikodulela Niko wagula amagula ntombi yagula emzini abaleka nepito play ngane cha mbingelele ngani zakwethu sibingelela ngawo njalo ama-order abantu bethatha uVaseline bethatha lo Vaseline weyimanga owenza umehluko empilweni zabantu njengoba nibona suke sesibarephele ngokuphelele la umuntu esezothatha into yakhe ahambe naye afika ayisebenzise kahle ekhaya ayisebenzise nje ngendlela efanele yabona njengoba nibona nje bathatha abantu abakhombo ngamaningi ngoba bayabona ukuthi lensipho kaMgabe noMandela uthanda ungathandi iyasebenza futhi iyawenza kakhulu umsebenzi wabo uthanda ungathandi lensipho kaMgabe noMandela iyawenza umsebenzi wabo ngeke kushintshe lokho sinqamula amaketange lana sinqamula amafindo sisusa amashwa sisusa amabhadi sisusa ichitho sisusa konke okubi okukhungatha umuntu othi uyazama empilweni izinto ayilungi isho kuthiwa ngabe uzama ngayiphi indlela uma usugeza ngalomncandela nalomgabe impilo yakhe yakwazi ukushintsha uthola uVaseline wakho usebenzise ngendlela efanele usebenzise ngayo ngichazileke kubantu ukuthi bebuza ukuthi why uVaseline kube ngathi uVaseline ngempela umehluko wawo ukuthi la ngaphambili uba yellow mase ufika ekhaya bese uyawugovuza umixe ukuze ukwazi ukusebenzisa lokho siyaxoxa nawe mase ufikile angiyona into engiyichaza la ukuthi kungani ufika kuwena ungagovuziwe why fanele uyigovuzele wena and ima ugovuza uthini uzokwazi ukwenzela lento eyifunayo ngaliza kwethu ikhona insipho uMgabe noMandela 1000 rand ukhona uVaseline 1000 rand mawukufuna ngokuthathu ukuthola ngo1.5 mawukufuna ngokuthathu iyehle price iba u1.5 ayibisanyuka ifike lapha ngo2000 rand ngishayeleke ucingo ku079 0453 446 079 0453 446 uyitholele owakho uMgabe noMandela uyitholele owakho uMgabe noMandela uyitholele owakho uVaseline kaMgabe noMandela ushintshe impilo yakho geze kamnandi ugcoba into yakhe emlomeni uyishaya imashini noma uyihlikihle ezandleni ugcoba ubuso bakho usindisiwe uyiweseli uyiRoma usonde echibini St John's noma ukhonza amadlozi noma ukholwa kodwa nje impilo yakho wena ufuna ibe right thatha lo Vaseline uxabani nalutho osukuyisebenzisa awuxabani nanto okholelwa kuyona umehluko ukuthi ufike ukwenzela izinto zakho zibe zinhle iphumelele ziye phambili uMapholo bake onikeza abantu lo Vaseline engesiyona njalo inyanga lokho ngihlezi ngigcizelela futhi engesiyona umthandazi engesiyena udokotela engesiyena umfundisi noma umshumayeli I'm just a leader ozokulidela entweni ezokulekelela ngoba mina ngilekelele futhi abafowethu nodadewethu nabangani bami ibalekelele wena okwakho ukuthi ushaya ucingo ku079 0453 446 uyitholele uMgabe noMandela ugeze ube muhle uthandeke uhlonipheke nasesikhundleni osiphethe udlondlobale izinto zakho zonke inyuke wazi ukuthi ipromotion leyo igaqela uzokwazi ukuyithola uya ku-interview kusasa uzokwazi ukufike laphana ukhulume kahle uthandeke bese bekwazi ukuthatha abantu the only thing that you have to do is to call me ku079 0453 446 nganza kwethu angekufihli lokho kunabantu abasemva kwami abakhelwe
ukwazi kakhulu kunami nanawe wena ofuna ukuthola usizo ngalezi zinto. Ibona baza ama-ingredients. Mina okwami is to connect you with iTempeli leMimoya to make it happen if usuyisebenzisa le nsipho ngendlela abangifundise ngayo. Even though I'm not a traditional healer or umthandazi noma isangoma or anything else, but engigaranta ngakho ukuthi iphumo neincomo ezimphumela emihle ngiyayithola abantu babonga daily usuku nosuku mapholo bensipho singenzela ukuthi ingakho ngihleze ngithi wemadoda nina ningakwazi ukushela dedelani lensipho kaMgabe noMandela inishelele abantu besifazane bakulandela left right nawe wena umuntu wesifazane kuze ngakuthusi mawusebenzisa uMgabe usebenzisa uMandela ukuthi izinto zakho zimane ichachambe ufike nje uthi hayi nayi ikhombe ngifuna mina amapholo uma usugezileke ngayo leyo khombo ke hayi izinto zakho imane ivuleka ulandelwa manjeza ulandelwa amadoda left right ulandelwa abantu hlangothi zonke kungakuthusi lokho thathe yakho nawe uMgabe uMandela uthathe usebenzise uMgabe uMandela uVaselina wakho izinto zakho ngeke iphinde zifane nakuqala 079 0453 446 ngiyaphinda 079 0453 446 uhloshwa amaqhubu noma ubuso bakho biyababa noma sekwanqwabelana izishiphi nezichitho abantu bekwenzela into ezimbi khuculula leyo nto bese uthatha uVaselina ugcobise nje la uhamba uyokhuluma nentombi iqoma uhamba uyokhuluma nobasi ukuthi uthina kulalela akutshela ukuthi kusasa uzokuphendula akuphendule kamnandi 0790453446 sengiphetha ngicela ukumemezela lokho umhla ka14 no15 la kwaSiyaviva TV1 kuzobe kukhona uDokotela uMhlongo kukhona uDokotela uNjongo besiza abantu mawufuna ukubhalisa ubhalisela leso special 079 0453 446 asibonana kwivideo landelayo uNkulunkulu anibusise phumani ngobuningi beni uzothola ukusizakala noma ubuwenza amaqalelelo right now uyithengele yakhe insipho ukwenza umehluko empilweni yakho kwazi ukuthi isho kuthiwa ngabe khonto ekade ilala nawe kabuhlungu ebusuku uyakwazi ukuyichayisa ihlehle ibaleke ingaphindi kulokothi okamapholoba ushiya nelokuthi ubuhlungu besicathiwe buzuwa unyawo futhi hayi la lo ongasifakile leso sicathulo la lo ofake leso sicathulo ngamanye amazwi ungakulindeli ukutshenwa womunye umuntu ukuthi lensipho ingakusiza noma lo Vaselina kaMapholobo ungakusiza zisukumele uyithathele wena wenzele wena hayi yena oqala ukumenzela masu nemali usumlekelela ukuthi naye athole wakho uMgabe noMandela ungamemi futhi ngoba ngijahile kona ukuthi nithenge ngobuningi ngoba ngicina ngididwa ama-order ikhanda lizimuka lisiphuka engifuna kakhulu ukuthi idumela lensipho lisabalala umhlaba wonke ukuthi lensipho ayidingi ukuthi uzoyothwala noma uyothwasa ayidingi uzuyodla imithi emkhulu elandwe emazweni ahlukahlukene kodwa izokwenzela lo mehluko obheke loya muntu wazi wahamba wayothwala uyibona uwine eCasino uyibona ibhizinisi lakho dlondlobala uyibona emsebenzini uthandeka uyibone entweni oyenzayo izinto zakho iguquka ishintsha ngoMgabe noMandela kuyinsipho kazwelonke insipho yemanga thola lensipho yemanga impilo yakho ingaphindi ifane thola uVaselina kaMgabe noMandela izinto zakho ichachambe zihlondlobala okamapholoba uthi usuku alube luhle kodwa ngikushiye nokuthi namhlanje umhla bako nje namhlanje umhla ka19 20 namhlanje 20 May umhla ka20 May ngenza ngeyibombi ngoba ngitshela lolu suku kuze nibone ngani zakwethu siphuma siyaphela manje sithi samisela abantu izinto zabo namhlanje bancane kakhulu kwabantu esibahambiselayo only 23 people esibahambiselayo because ibona bavunwe isimo sanamhlanje inkosi nibusise bye bye.